гузаштеста. Салому алейкум дӯстони муҳтарам, хуш омадед ба канали Бобои Қанд. Ҳозир ман дар ин ҷо намояндаҳои ФАО иштирок дорам. Ман Бобои Ҳайдар, намояндаи ФАО. Мо ҳозир як дариҷа маҷлисот дурустиш гузаштестай. Ҳамаи моҳипарварои Тоҷикистон ҷамъ шудагиянд. баъзе аз инҷа мисол аз бародарони Туркия, бародарони Қазоқистон, бародарони Ӯзбекистон, бародарони Армения, бародарони Озарбойҷон, бародарони Қазоқистон мисол ҷамъ шуда омадаистанд. Омадан ҳозир мо суханро ба акаи Ҳайдар оиди барномаи ҷамъшавии мо дар ҳамин соҳа. Thank you very much. First, I would like to express that I am so happy to be in this country. Ташаккури зиёд, ман хушбахт ҳастам ки дар Тоҷикистон ҳастам. This is a regional workshop which is being ин conducted семинари минтақавӣ аст. the work program of the Central Asian and Caucasus Regional Fisheries and як Aquaculture барнома Commission. ҳаст, яъне ки барои моҳипарварии минтақаи Осиёи Марказӣ ва Кавказ. The main subject of this workshop is provide the persons with the basics of stock assessment in inland fisheries resources. ва мақсади асосии ҳамин омӯзиш яъне ки барои иштирокчиёни ҳамин семинар фаҳмонидани роҳҳои ҳисоб кардани захираҳои моҳӣ дар ҳавзҳо ё ин ки обанборҳо аст. Because the fishery managers and the respective authorities, when they are managing the fisheries, the stock assessment is one of the key consideration for them. чунки барои ҳам хоҷагиҳо, идоракунандаҳои хоҷагиҳо, ҳам барои мақомотҳои давлатӣ фаҳмонидани яъне ки баҳодиҳии захираҳои ҳамин моҳӣ бисёр муҳим аст. Stock assessments give information about the status, health status of the stocks, and also whether the fishery management is reacting well to the resources, and also is there any overfishing or not, or are the stocks are depleted or not. яъне ки баҳодиҳии захираҳои моҳӣ бисёр муҳим аст, чунки он дар он мефаҳмонад ки ҳолати саломатии моҳӣ чӣ хел аст, моҳӣ зиёд шуда истодааст ё кам шуда истодааст ва яъне ки ин чиз бисёр муҳим аст барои идора кунӣ. ҳаминҷа як бародар як чиз гуфтанӣ ҳастам ки барои тараққӣ ёфтани рушдунумӯи соҳаи моҳипарварӣ дар Тоҷикистони азизи мо чӣ тадбирҳо, чӣ андешҳо бояд? This is a good question. бисёр саволи хуб аст. I know that there is a trend of increase in production increase in чунки aquaculture. ҳозир дар Тоҷикистон таъминҳои зиёдшавии истеҳсоли моҳӣ дида мешавад. I believe in the beginning there was a lack of knowledge about the ман technologies. фикр мекунам ки дар аввал моҳипарварӣ дар Тоҷикистон бисёр ҳамин хоҷагиҳо дониши қадар зиёд надоштанд. And as far as I know, the fish feeding, also supply of fish feed was ва a чӣ хеле ки ман медонам problem, a яке аз challenge. проблемаҳои мушкилоти асосии ҳамин соҳа яъне ки хӯроки моҳӣ аст. додани хӯрок, хӯронидан ва тайёр кардани хӯроки моҳӣ. For effective fisheries management, I believe there should be good partnership between all key stakeholders, the farmers, the fishers, and the government authorities. ва барои яъне ки рушди ҳамин соҳа ҳамкории зичи ҳам мақомотҳои давлатӣ, ҳам моҳидорон ва ҳам касоне ки ба таҷҳизоти ҳамин моҳиро хӯрокаву дигар чизо таъмин мекунанд, ҳамкории онҳо бисёр муҳим аст. We call such system as participatory management. чунки ин як роҳи иштироки ҳаматарафа, ҳамаҷониба аст, ки ҳаматарафҳо бояд дар ҳамин процесс ки бояд Such management system also gives academia, universities, and researchers to serve one of the main partners. агар фарз кардем дар хусуси баҳодиҳии захираҳои моҳӣ гап занем, агар яъне ки дар ин ҷо мақомотҳои илмӣ, институтҳо яъне ки бояд ҳатман ширкат варзанд, барое ки кори онҳо дар ин баҳодиҳӣ бисёр хеле муҳим аст. муҳтарам, як саволи дигар дорам. оиди
моҳипарварӣ мутахассисои бениҳоят мо хуб дорем. We have very good specialists on fishery. мо дар обанборҳо он тараф беса мо дар палои шолӣ We raise actually breed fish not only in our lakes but also in rice farms. палои шолӣ мо мисол метавонем ки карп сазан ҳамуҷа истеҳсол кунем. For example, якбора ҳам шолӣ ва ҳам карп ҳам сазан истеҳсол кунем. We can just breed carps in rice farms also. ҳатто метавонем ки дар In grass карпури сивхаза ҳисоб мекунем, ира метавонем ки ташкил кунем. ҳам метавонем ки мисол мана уткаси мурғобиву моҳиёи сазан ки мисол Also, таҷрибаи there is худ дорем. opportunity to breed not only fish but also ducks in rice. 3 types of production in one. My colleague is referring to something which we call integrated fisheries and یعنی agriculture system. شما اوید با یک چیزی گفتید که اون رو میگیم که یعنی که استحصال اینتگراسیونی یک چند طرفی همین محصولاتی که شما هست. I believe this works. من فکر میکنم این چیز These are کار very, میکنه، این very چیز traditional تطبیق techniques. کننده شما است. اخی من یک چیزی دیگه گفتنی هستم که ما توجیکو هم خیلی کار میکنیم که نه فقط ترکیه و خیتوی ما اگر возможность باشه ما اگر یک تلشوب باشه از طرف مثال بانک ها ما داریم مثال واسه بانک ها هستن که همین بانک ها ما دستگیری نهایت کم میکنن. Because I believe just if we have some support, for example from bank, because bank is reluctant to support us because financial and funds needed just for development. If they could support us, we could reach more. Yes, we can promote development. I think. Yeah, in most cases, private sector has been the main drivers of development. در development of بسیار agriculture and fisheries. جایها در بسیار مناطق‌ها یعنی که همین بخش خصوصی رول حل کننده دارد در رشد صحه‌ای محیط. I believe that they know a new system, for example, aquaponics. Okay, حاضر یک سیستم نوی اکواپونیکا است یعنی که فهمیدم. سبزوار چیزی که آب سبزوار رو یعنی this also would be an alternate production system in this country. این در همین مملکت هم این چیز تطبیق شونده است یک سیستم آلترناتیوی استثماری چیزهای آبی یعنی که رستنی‌های The country has very rich water resources. چون که در این مملکت ذخیره آبی خیلی زیاد هستند. Although in the coming years there will be a challenge of the water resources even in this country. و در سالهای آینده یعنی که ما یک ممکن توقع داریم یعنی که استرسی نرسایی آب در حتی در این منطقه. But really I would like to say the results of this integrated system like fish and rice and also the ducks and also the aquaponics. من باوری دارم که همون سیستمی که شما گفتید یعنی که در یک مورد چند چیز رو استثمار کردن فرض کردیم برنج، شولی، ماهی یعنی که مرغابی و اکواپونیکا در یک مورد این چیز میشه. ما پای قدمی اکه حیدر با تاجیکستان افتابرویا خوش آمدید میگیم خیر مقدم میگیم. welcome to Mr. Haidar. و از خدای متعال خواهان هستیم که عمری درازی با برکت بینه و دائم سربلند آبرومند باشد. همکاری ما را طرزی که هستیم باقی بدارد. And also we want to be cooperate with you. Just for Thank you much. Really, as FO, we are ready to provide support to the sector. ما تایموده هستیم که بس و من بخشی مویپره تاجیکستان کمک خیلی رسانه کمک تکنیکی We are doing our best to mobilize some resources for the country. و ما از طرف خودم کوشش به خرج داده شدیم که برای این منطقه برای این کشور بعضی اینوستیسیا یعنی که سرمایه رو جلب کنیم. Currently, we have a Recording stopped. project on warm water. حاضر ما یک لایحه داریم لایحه دستگیری بخش مویهای گرمی دوست. So there are some activities which are being supported by the Commission. Thank you very much. و بعضی کارها هست که از طرف کمیسیون هم در این چیز در تاجیکستان تطبیق میشه. تشکر. Thank you. سربلند باشه. زنده و سربلند باشه. برادران